پشتی داگیرکردنا شنگالی جلی تروریستên Daesh ve li 2014 bi hezarata ji êzîdan bûne qurbaniên evê hêrişê. Ew jî bilî revandina bi hezarata ji keç û jin û zarokên êzîdî û dîsan awarebûn û talankirina milk û malên êzîdan li Şingalê nêzîkî heştî û êk gorên bi kom jilê teroristên Daesh ve hatbûne durustkirin. Bi tinê niha 17 gor hatîne vekirine. Lê bo demekî dirêja kar li ser wan goran hatiye sekinandin. Raîd Feleh Hesen endamê desteya komkirina grova û belgeyan jenûsaydkirina êzîdiyan li Şingalê li dete diyarkirin ku ji ber belavbûna vayrosê korona kar sekiniye. راسي جوريتكم يعني ملفك يجلك يجرنجا سبارة كيسا جينوسايد ناس عندنا كيسا إزديا سبارة جوريتكم ما ببوري دا بري أف كورونا بيدا بالدنيا كارجي باش سر هاتا كرن هفدا جور هاتنا هلدان بهما هنجيل الحكومة العراقي ودام دزجهن جريداي جوريتكم با دصدو تشلو بينج عفوا دصدو تشلو بينج رفات هاتنا هلدان الوان هر هفدا جورادا الجل سدو يانزان بجني بدي بارت رواني طبعا دي بغدا هاتنا كرنو بشكنين يدي ان اي فيجا بردوام بون هتا اف كورونا پیدا نبوبو بله آریشا هاتنا پیش به کرونا راستی سبارت پشکنین دی ان ای و سبارت وکرنا گورید کومید مای گاوی هشتی و ای گورید کوم هات یدیتن هفده هاتینا هلدان او دید ماین او دیجی هاتینا تسیج کرن وکو حمایه جلای خوب اندام دسته کمکرنا گروه بلگه جنوساید کرنا ازیدیان لشنگاله داخاز خلک شنگاله کر کو هیچ دستکاریه که دگورن بکم نکن جبر کو بلگه کی سرکیه جبو ناساندنا جنوساید کرنا ازیدیان بری ویگا ویجی هر سر کانال وجی بریکا کانال وجی دی گهین ما خلک ما گو او گورن کم يعني تشتكي هري جرينجن يعني بلجت هرد جرينجن جو او كيسب جينوسايد بيت الناس عندن هيفيا ما او خلقي ما دسكاري وان غورانكا بتر بباريزي بو ببنى بلغا المحاكمين نيف دولتي بو ناس عندنا افي كيسي وكو جينوسايد دیتا زنی کو هتا نها به دهان گورن بکم لشنگال هنو کسو کارن وانجی لهیویاوی چندینا داکو کسو کارن وانجی بریو رسمین ازیدیان شهیدن خو بشیرن. اکرم درویش، گلی کردستان، شیخان.